مرحبا خوش تماشاوان هجا و ایرو برنامه همه و دنگ دیروک چاندا کردی دا از سر و جمعیت تعالی کردستان آنجی کردیا و بلندات بیجن کومالای بلندبونا آنجی پیشکتنا کردستانی جوارا پیشکش بکیم از برنامه خدا بحث دیروک جمعیت و تعالی کردستان و سرکفتن و قهرمان کمیته سرخبونا کردستان یا کردستان هاتیه دامازراندن بکیم دیسا ده برنامه خود از دیروک و تکچون سرهلدان و سرخبونا یا سال 1925 جانجا عالیه کمیته سرخبونا کردستان و هاتیه ارگانیزه کرن به برفرهی و برنامه خود از جوارا دیار بکیم و جبر کو و جمعیت تعالی کردستان دیروگا کردستان دا خودیه جهه که گرینگه برنامه او دنگ دیروگ چند دا کردی دا از همه دمه دا جوارا بحثا کست و کسایتین گرینگ این لیوه سردمه و گل کردستان هر وها دناوا پیکاتن جواکی و سیاسی و کوته دا هف توگری بکن برای کو دست به برنامه آخوا بکم از دست پیک دا برانینا سید رضا و حوال و ین دیروکا کردستان دا خودی جهه که گرینگم بکم 86 سال بره در روژا 15 مجدارا 1937 دا ریوبریا سرهلدانا و درسمه سید رضا لاوه و رشیک و حوال و حسین و حسین دمنانی و حسن قرشانی و دیسا سید حسین قرشانی و علی کالانی و فندق آقای یوسفانی لخارپیت و باکورا کردستان لمیدان عرصه گنم به آوه که هوانه و هاتن دار بکر میرخاص و برومت بون لهر دمی دجمن و سر نتواندن جبر دجمن و سر نتواندن ده 8 سال امین و سلوگر شهادت واندا از شخص شیخ سعید و ده همین شهید کردستان برومت حس کرن یاد دکیم سعید رضا اشیا مرنا خواه دجمن را گود من نکاری بر درب و حیله و سری درکبم اوج مرا بود درد لیمن جبر و چوک ندا عرده بلا اوج جوارا به درد بله و خبره که و دوگوتنه که و پر راسته و مرخاصی و یک قهرمانانه هر بیشی قهرمانن و برخوادان قهرمان کردستان اما هر دم لدل مدد بجین بلا رحه وانشاد بله اینا هم شواگر سر برنامه آخوان بکو و تماشاوان ما و یه هجاب ببیجن او آگاهی هون دادن جخوات زانین چما هون دیسا دوباره دیکن نراسته نفشه نو یک کردان پرانیان آگاهیان نزانن جبر کو دولت و هنده کردان تول هویه که وسا خراب و زانینا چکریا کو کرد دیروکا خواه نزانن و جبیر بکن جبر کو تکوشین دیروک لهنگیا کردستان و پشت سال 1908 دا دست به نکر هنده بیجن 8 دا دست بکر لی نراسته ین کو و دکن آرمانج دکن کو لکردستان قرویانیزم روا بکن دوی ام دیروکا کردستان جنفش نو و خورت جوان نو را هر دم بو بیجن کو بکاربن ریا خواه راست ببینن بله دما کو ام برنامه خدا بحث جمعیت تا تعالی کردستان یا کو استانبول هاتب و آواکن بکن
ام نکارن لحمی پارتی کماله و سازی کردان این و دمی هاتن آواکرین ام جدا بنرخینن. میناک جمعیت تعالی کردستان جعالیه دولت عثمانی و باش هات گرتن و پش را جبو بشتاری پارتی دین و مناکی کمیته سرخبونا کردستان هات آواکرین. امه وانا به هورا به گشتی بنرخینن. پشت خلاصبونا شر یکم جهان و ده هفده کانون 1918 دا به سرکاتیا سید عبدالقادر نهری رخستنه که نو هاتیه دامزاند. جمعیت تعالی کردستان دخوازه پرنسیب ویلسون و سروک آمریکایی بو. ویلسون جبو چارەسەریya meseleya milletê Kurd ji bête çareser kirin. Ew daxwaz ji aliyê Şerîf Paşayê nûnerê Kurd we ji bo konferansa aşîtiya Parîsê da tête pêşkirin û dibêjin li gorî prensîbên Wilson mafê Kurdan heye ku dewletekî azad û serbixwe damezrînin. Armanca û serekiya Cemiyeta Tealiya Kurdistanê ew bû ku bikare ji wê rewşeya nû ya piştê û şerê yekemê cîhanê bikarbîne ku dewletekî serbixwe ya Kurdistanê damezrîne. Bi hikûmeta Tevfîq Paşa ku di 11 Mijdarê da hat avakirin tu er nedan Şerîf Paşa. Wê demê Şerîf Paşa Kurd di Parlamentoya Osmanî da senatör bû. Di hikûmeta Tevfîq Paşaya duyemîn da ku di cara duyemîn da 13 Çilaya 1919 da hat avakirin Şerîf Paşayê Kurd bi di kabîneyê de dîsa cih nekir. Ew reş di siyaseta Kurd da bû sedemekê bêhêvîbûnekê mezin. Wan dîtin ku êdî Osmaniyan bi awayekî qanûnî kasayetên Kurd bi derve dihêlin. Şerîf Paşa an jî dibêjin Mihemed Şerîf Paşayê Babanî 1865 û Stenbul Üsküdarê cidayîk bûye. Bîstûyê Qanûna Pêşin û 1951 Catanzaro Îtalyayê vefat kiriye. Siyasetmedarekî Kurd serbaz û paşayekî Osmanî bû. Ji malbata wê babaniyan bû. Şerîf Paşa xwe di xebatên kurdewariyê dide endamê Cemiyeta Tealiya Kurd birayê wê Fuad Paşa Babanî jî endam bû. Li Ewropayê doza Kurdan dide nasandin bi malbata bedirxaniyan re têkiliyan da ditanîne ji ber ku Kurdistanê pir nema bû malbata wê jî palasên Osmaniyan de navdar bû bi Kurdî baş nedizan. Peymana servê Şerîf Paşa li ser navê Kurdan tevlî muhkirina peymanê dibe. Di peymanê de dewletek ji bo Kurdan dihate plankirin. Gora wê li Îtalyayê ye bila rihê wê be. Belê û temaşevanên hêja Cemiyeta Tealiya Kurdistanê di hevdehê Kanûna 1918 da hat damezrandin. Seyid Abdulkadir Nehrî kurê Ubeydullah Nehrî ji Şemsîdanê bû. Ew serokê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê bû. Di serdema hikûmeta Damat Ferîd Paşa ya ku di 4 Adara 1919 da hat avakirin de Seyid Abdulkadir wek şûreya devletê hat tayin kirin. Ew jî senatörê Osmanî bû. Seyid Abdulkadir nav demezranerê Cemiyeta Hevgirtinê û Terakiya Kurd dabû ku di sala 1980 da hatibû demezrandin. Xebatê komalayê û heta şerê Balkanan berdewam kiribû. Seyid Abdulkadir kurê Şeyx Ubeydullah yê piçûk bû.
شیخ عبیدالله دما سرهلدانا نتویا دجی عثمانیان دا فرمانداریا ارتشا کرد آل 50,000 کسی بره دست بکرنا سفر شیخ عبیدالله و کره و سعید عبدالقادر فتوایک دان و لحمو کردان شیرت کرن کو ارمنی و سوریانیان بپارزن و دست ندنون او فرمان ده همو خریستیانان کو آلن شین لمالن خواه دالقینن کو ده دما سفر زرار نبینه پشت کو سرهلدانا عبیدالله آلیه ارتش عثمانی و هاد تپساندن شیخ عبیدالله هاد گرتن و بر استانبوله باش سürgün مکه کرن شیخ عبیدالله خودیه کسایته که پر جیر بو او پیر بو پر پیر بو سر 8 ساله ده بو جمکه دربه نافچه شمزی دانا جولمرگه کو میرتیا بابه وی بو کرن شمزینان صدق و عبدالقادر وی به 8,000 شروان کرد و چیاین جولمرگه ده پارزن پشت دمکه هزن مزن مداخلت کن رهبری عثمانیان شیخ عبیدالله و کره و یه پچوک عبدالقادر جارک دین سürgün مکت کن شیخ عبیدالله قال بو و ده سال 1883 آندا وفات کرد تفگرا شیخ عبیدالله ده دیروک کردستان ده دیروکا کردستان ده خودی جهه که گرینگه اما برنامه که دین داد برفره لسر و سرهلدانه بسکنن جبر کو ایرو مجرمانینه پشت شیخ عبیدالله وفات کرد سلطان عثمانی دستور دا کو و شیخ عبیدالله سعید عبدالقادر و گر استانبوله پشت کو ولات پارزیا و یا کردواری بالکشان دولت عثمانی او استانبول سürgün کرد ده سال 1980 دا پشت راگاندنا مونارشیا و ترکی دبیجن مشروطیت کردی و ماکزوگونی و گری استانبول ده هلبجاتن دا وک سناتور هات بجارتن و کد مجلس آیان دا مجلس عثمانی دا سعید عبدالقادر تازه دموکراسی دا جدیجی کم نتوین کود ناف سنورن امپراتور عثمانی دا دجین ده پارزه دربار سعید عبدالقادر دا آلیین هن رفشنبیر و نیوزکارن کرد دا نرین جدا هنه هنه که نیوساندنه کو او پرو بریتانیه آنجی لحفکار بو آنجی هنه ده بیجن که ببورن هنده ده بیجن که اوتونومیست بو اگر دوان دیتنان دو هنک راستی هبنجی هنده راستی هبنجی شیخ سعید عبدالقادر مروفه که سیاسی ریخستنی و روژنبیره که کرد کود 100 سالا 19 و 20 دا کده که مزن درکتنا ناسنامه کردی دایه لحوهاتی و اوتونومیست بجی ده تفگره کرد یا کود بابه و شیخ عبیدالله دایه دست بکرن علاقه در دبه ده انجام ده پساندنا تکوشینا سرخبونا کردستان یا بابه و شیخ عبیدالله آلیه عثمانیه و سürgün کرن همه مالبا سürgün کرن هنگا و نرین سعید عبدالقادر بچه ده گوهره سعید عبدالقادر واره باوریه کو به تکوشینا کردان به نوع پارلمانت عثمانی دا بقادا حقوقی یا دموکراتیک دا و زیدتر و کار کردان واره وکی دین جخوا سعید عبدالقادر ده سال 1980 دا به باب خوراج دجی قولونیالیست عثمانی همجی دجی ایران قولونیالیست ایران و شر کرده بود سعید عبدالقادر هر چی قاس و
خودی فکرên reformîstî bû, armanca Cemiyeta Tealiya Kurdistanê û ew bû ku ya serekê ew bû ku dewletekî Kurdî û serbixwe. Belê niha damezranerê endamên Reweberiya Cemiyeta Tealiya Kurdistanê û em çekenê kanê kî ne û serokê wê û Seyid Abdulkadir Efendî bû. Digîrê û serokê yekem Emin Alî Bedirxan bû. Cîgerê serokê duyem dîza û Fuad Paşa ew jî babazaden bû, birayê Şerîf Paşa bû. Sekreterê giştî Hemdî Paşa bû. Jimaryar Seyid Abdullah bû. Çavkaniyên din damezranerên Cemiyeta Tealiya Kurdistanê û cuda rêz dikin û ew jî dibêjin ki serok sa Seyid Abdulkadir Efendî bû, bêjin sekreterê giştî Hüseyin Şükrî Bek baban bû, Muhîddin Namî, babazade Hikmet Bek û Ezîz Bek. Encama veqetandiran di nav Cemiyeta Tealiya Kurdistanê ji carekî ew hev veqetan rêveberî jî guherî. Lê ew her du lîste jî endamên damezranerê û hemû endamên Cemiyeta Tealiya û Cemiyeta Bilind ya Kurdistanê bû. Belê Bedirxan Bek, Emin Alî Bedirxan ku di nav damezranera Cemiyeta Tealiya Kurdistanê de bû û hinek hewalên xwe ji civakê derketin. Ji ber ku bernameya ji serxwebûnê bêtir bi otonomîzmê tawanbar kirin. Her du mehên davîn in salên 1919 û 1920 da naxwî û du bendî di nav Cemiyeta Tealiya Kurdistanê de zêde bûn. Komek Kurdên radîkal ên ku ji civakê derketin û Cemiyeta Rêxistina Civakî an jî kê digotin Teşkîlata İctimaiya ya Cemiyetê ava kirin. Ewan zêdetir serxwebûna Kurdistanê diparêzin. Em ji bo kurtî çend navên bibanbûr ên Cemiyeta Tealiya Kurdistanê bidin nasîn. Emin Alî Bedirxan kurê Mîr Bedirxan e. Mîr Bedirxan em dizanin ku Mîrê Davî û yê Botanê bû û piştî têkçûna serhildana 1848 da aliyê de Dewleta Osmanî wa tê desteserkirin û wî bi tevî hemû endamên malbatê wirê dikin Stenbolê. Mîr Bedirxan 6 meh li Stenbolê girtî dimîne ew paşê biryara sûgînkirina wê tête derxistin û wan bi tevî hemû endamên malbatê sûrgûnê giravê girî dê dikin. Belê dîsa Hüseyin Şükrî baban yek jî nivîskarê û rûjî Kurd bû. Yek jî endamên damezranarê û sekreterê giştî Cemiyeta Tealiya Kurdistanê yê ku di sala 1918 da li Stenbolê hate damezrandin. Sekreterê giştî Cemiyeta Tealiya Kurd di dema xwe de di lêkolînek demografîk ku di serokê û rêxistina Seyid Abdulkadir Efendî re amade kir, raporek li ser nüfusa Kurdan û berjewendiyên pêşeroja Kurdistanê amade kir. Belê niha rapora wê da dibêje ku li Tirkiyeyê em bêjin hinga Bakur, Başûr, Rojhilat û bi ser û bin serhildaniya Osmaniyan de bû, dibêjin li wiha 5 milyon Kurd hene. Dîsa dibêje û Îranê anî Rojhilata Kurdistanê hinga 3 milyon Kurd hene. Divê tekez derketina Kurdistan ji deryaya Reşt hebe ku pêwîst e ku derbarê İskenderûnê zût vedgere. Dicle û Firat û parêzgeha Misolê de temamî hatiye dagikirin dibêje. Heta gotin ku
تکزی لسر و یکی هات کرن که دوی او پارزگه ها کردستانی به او در راپورا ویه هر وها یکشی ناوین چالاکوان جمعیت و تعالی کردستان دکتر محمد شکری بگ بود طباقا 1919 هنده محمد شکری سکبان دیگر شف پولیس بر خالد بگ لسر ناو ریخستان و ریخستان تعالی و جمعیت کردستان جبو آواکرین کردستان سربخواه سریل کمیسیون چاوداری آمریکای دیدن جمعیت تعالی کردستان سرهلدان کوچ کرده رولک اکتیو لیست ناو اندام و دامزرانر جمعیت تعالی کردستان زاروک و نویه به تایبتی پرور و روشنبیر کرد این میر عشیرین کو بشتاری و سرهلدان بونه هبون وک میناک زاروک نویین میر بدرخان و زاروک نویین شیخ عبیت الله نهری و زاروک بابانزادهان و جمیل پاشای آمده دیس عشیرین دین کردان و افسارن و کردان نو عثمانیان دا و نو ارتش عثمانیان دا و روشنبیر کرد دین وک محمد شریف پاشا او جی بابا زاده هم بود احسان نوری پاشا و محمد شکری سکبان سعید نورسی هبو و یوسف زیا 167 کس وک بگ د نو اندام اون دامزرانه جمعیت تعالی کردستان دا بود هجمار و اندام جمعیت تعالی کردستان ندیاره پرتوکاب د نو جمعیت تعالی کردستان جعالیه اسماعیل گل تاش و هاتیه نویساندن و جعالیه وشانان دوز و هاتیه چاپ کرن به نو 167 اندام جمعیت تعالی کردستان هاتنه نویساندن کمالا هیوی یا کرد کد نه و طباقا 1912 هانده هاته بود دامزراندن پشت دست بکرنا شر جهان یکم ریوبر و گلک اندام کمالا هیوی جعالین حکمتا اتحاد و تراکی هاتن بنچاف کرن و شاندن انیا شر به وی رنگی مشاله کد هلا هوی و هات و مراندن و حیا سال 1918 هانده وساما کوارا روژی و یا کمالا هوی روشنبیرین کرد این که پشت شهر جهان یکم لستانبول بون و دملدست شالاکی لدار خستن پرانی آوان کارمند و یعنی اندام و کمال برای هیوی بود کمال جعالی کمیته و اتحاد تراکی هاتبو گرتن بچه هم پیشکیجی گوته بود روشنبیرین کرد بزانن که قوین آماده کرن و پیکانین و توگرک نتوی به بلاغ کرن بیر و رامان نتوی نا گلک داته چاندن ده انجام وان لکنینان دا پیش روژا روناکبیری دا دامزرانینا جمعیت تعالی کردستان و کوملا پیشکتنا کردستان همجی که هم بجن او درخستنا کوارا جین و پاشش درکتنا کوار دینجی و هاتن آمده کرد کوارا جین نیو فرمیا و جمعیت تعالی و کردستانی بود برپسیاره و یا جینه و پیشه و همزه بگه مکسی و 20 هجماران پیشین ای کوارا جین کرد باشه و مندوه سلیم بگه وانه جی در بسیارا 5 هجمار دین کرد جمعیت تعالی و یا کردستان استانبول گریده و هبون آرمانجا و رخصتن گریده و تمثیلیت کردان سیاسی میسوگیر بکن لسر زمان و ویژه و دیروکا کردی لکورینان بکن
piştgiriye bidin tevlibûna jinan û rêxistinê dîn hebûn. Li aliyê din tê dîtin ku Cemiyeta Tealiya Kurdistanê li herêma ku Kurd li dijîn şaxên xwe vekirine. Navenda û Cemiyeta Tealiya Kurdistanê li Stenbolê bû. Encama birêxistinekirina civakê da Komeleya li seranserê Kurdistanê şaxên xwe ava kirin mînak li Amed, Xarpêt û Arabkîr, Xerzan, Xuzat, hinga Dêrsim bû em bêjin, Erzerum, Van û Edenê şaxê mîna Komeleyê hatin vekirin. û helbest û siyaseta hem İmparatoriya Osmanlî hem jî bin jî heyeta û Mustafa Kemal jî hember hemû tevgerê Kurd û Cemiyeta Tealiya Kurdistanê yek bû. Her du jî dijminatiya Kurdan rêxistinê Kurdan û dikirin. Di encamê da helbesta Stenbol û Enqerê ya bi heman rengî dijminatî da bi tîrmeha 1920 de hikûmeta Osmanî biryara xwe da ku Cemiyeta Tealiya Kurdistanê û bêgirtin. Cemiyeta Tealiya Kurdistanê xwedî hejmareke kêm endam. Gelek kêmasiyê wê hebûn ku di Stenbolê hatibû damezrandin û kêm tekiliyê wê Kurdistanê hebûn, li hemû Kurdistanê xwedî kapasiteyekê seferberkirinê gel tune bû. Lê tevî hemû kêmasiyên û qelsiyên xwe di dîroka siyasî û netewî û çandiya netewî da cihekê mezin pir giring digire. Endam û damezrînarê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê paşê di avakirina rêxistinan wek Komîteya Serxwebûna Kurdistanê û Xwîbûnê di têkoşîna serxwebûna Kurdistanê xebatekî giring kirin. Yani ji destpêka sala 1900 û heta sala 1940 wek kewirekê bingehên û têkoşîna Kurdistanê danibû. Tiştê ku Cemiyeta Tealiya Kurdistanê ji aliyê Dewleta Osmanî hat girtin, rêveberê cemiyeta qebûl kir ku pêwîst e ku Kurdistanê rêxistinek were organîze kirin. Avakirina Komîteya Serxwebûna Kurdistanê a ji Kurtî û navê wê Tevgera Azadî bû. Biryara girtina Cemiyeta Tealiya Kurdistanê rêveberiya Komela hatina rawestandin û rastî û êdî nekarin û bixebitin. Ji ber vê yekê rêveberiya dest bi lêgerîna rêyên dîn kir, di wê mijarê de serokê Komelayê Seîd Ebdulqadir li Stenbolê di rêya Kurê Şêx Seîd Elîreza peymanek xwe ji hemû Kurdan kir. Rewşenbîr û navdarên Kurdistanê ragihand. û Seîd Ebdulqadir di peymana xwe de li Kurê û Seîd Riza û belê Kurê Şêx Seîd Reza dibêje ji bavê xwe re bêje derfeta karkirin li vir nemaye. Baştir e ku ew kar û barên li vir yani bêje Kurdistanê pêş bixin. Rewşa Kurdistanê baş dizane pawendiyên we ji xelkê re baş e guh didin bê. Divê li welat xwe yanê li Kurdistanê bi rêxistin bike. Belê min û pêşê jî kê û anî ziman ji gotin ku ji berê navenda û Cemiyeta Tealiya Kurdistanê bibû du bêş. Piştê ku yekê û şax û Komîteyên Kurdistanê dest bi lêgerên û rêxistinê nû kirin.
جبر کو پشت کو دابشبونه هن شاخشی تنه دابش کرن یا کماله و شاخه و دمال کو شاخه و یا کماله یه کردستان یه باجر کردستان هات وکرن اوجی جدا بون هم پشت کو جبر قد خرکرنا و جمعیت تعالی کردستان لگلک اندامین و کماله به آوای که نه قانونیه ایلگالن بیجن لکردستان دست به لگرین و خباتان کرن و رخصن نو آوا کرن به انجام لگرین و رخصن کمیته کردن ارزروم دست به خبات خواهی بن عرد کرن و تکلیه خواهی ین و شارتی و کمیته استانبول را بردوام کرد سروک رخصن کمیته ارزروم خالد بگی جبری بود لگور آگاهی کنسولوس روسیه ارزروم دانه لداویا سال 1920 در ارزروم رقصنک به ناوه و جمعیت تا سرخبونا کردستان هاتی آواکرن و خالد بگه جبری جبو سروکاتی کمیته هاتی هلبجارتن اوا کنسولوسا و روسان یه هنگات بشه راپورا خواهدن گور آگاهی اسماعیل حقی شاویس دیسا وحاد بجتن و میرالای خالد بگه جبری ده سال 1921 داد ارزم کمالیک وشارتی کمیته استقلال کردستان آوا کرده بود او کمال کردستان و ترکیه و دمکی کرد و هر شش باجار مزن بلاو بون دست به خبات خود کرد دیسا راپورته که وشارتی هزن هوایی بریتانیایی دا او پیوندی نوبر جمعیت تعالی کردستان و کمیته سرخبون کردستان وها روادی کیه او ریخستن یعنی بیجه که آنگو کمیته سرخبون کردستان بردوامی جمعیت کرد استانبولیه جبر زخت و گمان دولت عثمانی و جمعیت تعالی و کردستان در سال 1921 دا ناوند خود استانبول بارکر و ارزرومه و پیش کرد و دمه و خبات خواهی و ناونده فکردن لور تفهم کردن که جمعیت تعالی کردستان کو پشت کو هات گرتن قدا خواهی سرک تگوشین بارکر و درباز باشورا کردستانه راپورتا نوبوری و شاخن رخصتن ین کردستان سروکن وان شاخان ناوین عشیر و سروک عشیرن کو پشکری دانه رخصتن ناوین قادرون پیشنگ و اندام لشکری ارتش عثمانی ده هاتنه گوتن لوان پارزگه و نافچین شاخن رخصتن هاتن آواکرن ناوین روبری وان جی وها هاتن دیار کرن و بلد و ام بجن و ده ارزرومه و ناوند رخصتن یه سروکا و میرالای خالد بگی جبریه استانبول سروک و شوبه سعید عبدالقادیره ده وارد توی و خالد بگی حسنیه خنس رشتی افندیه دیسا موش بتلیس یوسف زیا بگه وانه و عبدالمجید افندی برای و سعید کردی بود سرد yüz başı احسان بگ بود شرنق و سلیمان آقا بود جزیره و حجی درسین افندی بود آمد و اکرم جمیل پاشا مردین و حجی خضر افندی بود ارزینگانه و درسم کانگوزاده علی حیدر بود و
قرسه و سرک شوبه yüzbaşı Tevfik Efendi'ye. Disa bazı de o yani bejin ya o Türk bejin doğu beyazı. Bazı de Şeyh İbrahim bu. Aleş girt o malaz girt Kur Hüseyin Paşa. Ve konağı da de navbera reqsin o kume Kurdan da tekili u lekulin hebun. De encama van lekulin u xebatan u komite navendiye cemiyeta tealiye İstanbul'e o navbera o tevgera azadiye Erzurum'e komite ava kirin. Ev kumela o reqistin o saziyan ku hatin cem hev yekîtî pek anîn ew bûn. Îsa Komaleya Eşkereya ve Şartiye Kurdistanê ve Komaleya Tealiya Kurdistanê. Îsa rêxistina giştî, hevî, demokrat û sosyalîstên Kurdistanê hatin cem hew. Ji bilî wê yekê Yusuf Ziyabek li parlamenterê Bitlisê Enqerê bû di sala 1921 de serxebûna Kurdistanê îlan kiribû. Wî komaleyek îlegal ava kiribû û şaxên wê ji bazyarê Wanê, Betlîs, Enqerê û Stenbolê vekiribû. Gel hin kom û rêxistinên dîn û Misrê komîteya serxebûnê ava kirin. Rêxistinek nû ji bi navê wê Komîteya Navendiya Kurdistanê damezrand. Ku paşê navê wê Komîteya Serxebûna Kurdistanê. Komîteya Kurdan Stenbolê Komîteya Kurd a Erzurumê damezrandibû. Komîteya İstiklalê li Misrê bi tevî hin grûp û rêxistinên dîn navê Komîteya Navendiya Kurdistanê rêxistinek nû damezrand û paşê navê wê hate guhertin bû Komîteya Serxebûna Kurdistanê. Komîteya Serxebûna Kurdistanê hacî hin gat gotin Komîteya İstiklala Kurdistanê. Li seranserê Kurdistanê Tirkiye hat avakirin rêxistin bû û têkiliyên wê bi rêxistinên Başûr, Rojava û hemû Kurdistanê û bi dizî hebû. Ya îlegal hebû. Li gorî nêrînê rewşenbîrê Kurd û serdemê avakirinê Komîteya Serxebûna Kurdistanê bi awayekî cuda hat birêverkirin. Bo mînak û em bêjin li gorê Doktor Nurê Dersîmê ki dibêje Komîteya Kurdistanê li Erzurumê bi sala 1919 da bi navberiya navendî ya Stenbolê ku Cemiyeta Perverdiya Kurdistanê di bin serokatiya lehengê Kurd Xalid Bekê Cibrî hat damezrandin. Li gor gotinê mele Xalid em bêje ew jî gotiye Fehmiye Bilal gotiye wê. Komîteya Serxebûna Kurdistanê di sala 1921 hatiye damezrandin û demekê kin da bi seranserê Herêma Kurdistanê û hatiye sazkirin. Li gorê İsmaîl û Heqî Şaway dîsa dibêjin di sala 1921 di navenda Komîteya Serxebûna Kurdistanê ku di 24 lehengan pêk hat. Li Erzurumê hat avakirin. Di navbera salên 1921 û 1922 de hemû partî û komaleyan siyasî yê gelê Kurd û Kurdistanê Tirkiye eşkereyên bi dizî hemû hatin avakirin. Di bin desthilatdariya Komîteya Serxebûna Kurdistanê de kom bûn. Ji bo rizgariya û serxebûna Kurdistanê peymanek imza kirin ji bo partiyên û li dijî Kemalîstan dest pê xebatê xwe kirin. Di çerçeveya armanca komîteyê de û Xalid Bekê û bi Simkû Cemîl Paşazadeyê Amedê neviyên Şeyx Ebdulkadirê Şemzînanî û peymanek çekir. Armanca komîteyê ew bû ku bi nav Kurdan da yekîtî çêbike serxebûna Kurdistanê pêk bîne. Kurdistanê bûye sê beş. Ga awan Kurdistanê kiribûne sê beş. Yekem Bakura Kurdistanê
Rojavaya Kurdistanê, paşê duyem Başûra Kurdistanê û paşê sêyem Rojhatiya Kurdistanê. Di bi rastî Rojhilata Kurdistanê hênga hebû ew êdî heme bin serhildariya Osmaniyan de bûn. Biborin weke dîn li ber tê dîtin ku Komîteya Serxwebûna Kurdistanê ji bo hemû Kurdistanê û tekoşînek ji xwe re kiribû armanc. Di encamê de daxwaza awakirina dewleta Kurdistanê yekgirtî û serbixwe xwest. û rewşekê balkêşek û dîplomatên Rûs, İngiliz û Ewropayê de bi taybetî yên ku konsolosiyên ku wan li Stenbolê û li Kurdistanê hene rêxistinê û li Kurdistanê dişopandin û raport amade dikirin. Serokên Komara Tirkiye û Kemalîstan ji hemû imkan û gerêdana xwe we bi baldarî xebatên Komîteya İstiqlala Kurdistanê dişopandin. Ji ber bûyerên Betûşebabê Yusuf Ziya û paşê serokê rêxistinê û Xalid Begê Cibrî û bîstê kanûna paşiyê 1924 da hatin girtin. Piştê girtina Xalid Begê Cibrî û Yusuf Ziya Beg tevgera Kurd hema bêserî bû. Barê serok rêveberên din girantir dibû. Piştê peymana Xalid Begê û Şêx Seîd û hewalên wê û xebatên rêxistinekê şoreşê berdewam kirin. Hewldanên serxwebûnê bi bûyera piraniya di 13 Şibata 1925 de berî wextê dest pê kir. Ji ber ku hêzên dagirker ên Kemalîst Kurd provoka kirin ku berê tevgera Kurd zû bidin dest pê kirin. Di wê pêşerûjê de di navê Şêx Seîd weke serokê siyasî tevgerê û derkete pêş. Di mehên ewil de tevgera 1925 da çapemeniya Komara Tirkiyeyê ji tekoşîna Kurdan re wek tevgera Kurd binav kirin. Kemalîstan gotin pêşê gotin tevgera Kurd. Lê piştre di biryara Serokkomar û Wezareta Karên Derveyê Tirkiyeyê hinga nîşan kirin ku wekî irtîca û paşwerotî kirin. Gotin ku ewa irtîcaya paşwerotiye gotin ku. û çi eleqeyê û tikereka Kurd tune. Di hemû radyo û rojname û cihanê de tevgera Kurd wek irtîca û pêşverî û dana nîşan û wekî û Şêx Seîdîkê û mîna ajanê İngilîzan nîşan didan û bi awayekê dewleta dagirker Tirk dixwest ku aliyê siyasî û netewî yê tevgera 1925 de weşirin. Dewleta kolonyalîst a Tirkiyeyê wek her carê bi direv û îftirayên hewl dan ku tevgera Kurd bê rûmet bike. Lê mixabin ew propagandaya sîstema dagirkeriya bandûrekê neyînî li hinek Kurdan û rêya giştiya cîhanê kir. Tevgera 1925 keda hemû rewşenbîr û pêşengên Kurd bi rêberî û rêxistinê Komîteya Serxwebûna Kurdistanê û da çêbibû. Taybetmendiyên Komîteya Serxwebûna Kurdistanê ango bi rêxistinê li gorî rêxistinekê berê çi bû? Taybetmendiya wê ya rêxistinên Kurdistanê berê çi bû? Yekem ew rêxistin weke eniyekê netewî û hate damezrandin. Ya duyem jî yekemîn rêxistinekê îlegal bû ku di Kurdistanê hate damezrandin û qadroyên wê navendî li Kurdistanê bûn.
سعید عبدالقادر جبر سرکاتیا جمعیت تعالی کردستان و تکیلیه و پشکریه و یا تفگره 1925 را د نیسان 1925 تبیب کره و سعید محمد سروک عشیرت خوشنو نافیز و سروک عشیرت سادیا پالویی تنه گرتن و دبن آمده. شیخ سعید افندی و چند حوال ویجی دو 15 نیسان 1925 دا لنزیک پرا عبدالرحمن پاشاج عالیه هیزن لشکرین ترک و لسر خیانتا ایهانتا بیم باشه قاسم هاتن گرد همو گرتیان جور دشیدن آمده دادگهگیرنا وان ل 14 گلانا 1925 دا دست بکر و پشت کو کمیته ایدام هاتن آواکرن دو 28 خزیرانا 1925 دا جا عالیه دادگه استقلال روجلاتیا ترکیه یا آمده و جا به ایدام هاتن محکوم کرد پشت دادگهگیرنا فرمی سیاسی جزای ایدام یه و ریبر و قادرین و یه تفگر تنه به کوما شیخ سعید افندی آمده هات پجرانده برای همه گرتی آنجا آمده شیخ و آمده شیخ ایوب سیورک و دکتر فؤاد آمدی به ایدام تین محکوم کرد و ده شیخ سعید و ده ناو و چل نه کرد جی هاتن و محکوم کرد شیخ عبدالقادر و سروک جمعیت تعالی کردستان دم داربکرین داد بیجه جخوا هون ده مسئله خوراکرین و بلافکرین خودی شهرت که مزنه و وراجی کر و کربلای و یکی بزانن که مروف به وجدانی ویرانکرین و تالانکرین شرف قازانج نکه نابه خودی نافدار ایجار یا که شیخ عبدالقادر دخوازه دبیجه که اوه هم به ویرانکرین شوتاندن و تالانکرین ناب نافدار بزانه مروف به وجدانی ویرانکرین تالانکرین نکاره بگهیجه رومت و نافدار ببه سیاست دولت قولونیالیست ترک ایروژ لهنبر کردان جی وصایه کشتن تالانکرین ویرانکرین دست درجیا جنان و دزیه شیخ سعید افندی دماغ داربکرین خواهد بجه ایرو داویا جیانا من یه دنیاییه جبر کو از دبن قربانیا ملت خواه که هم نپوشمانم بس کو نویه ما به همبر دجمنان محچوب نکن ین کو ایرو ده بیجن او سروکن کردان کو ده کارن و ببیجن براستی و کیمن خدمتکاری دولت ترک نه خدمتا کردستانیه بلا کس و کردان نخواپین هرکس به بزانه مخابن او داخل شیخ سعید حتی نهاجی عالیه نویه ویجی نهاتیه بجاهی تا گوشینا سرخابونا کردستان قد رانوستیه و هر دم بردوام کرد لدیسا جی به تاکتیکین خاپاندن دجمن و خاینن به ناو کردان دا سرکفتن هیچ نهاجی دست نکتیه به انجام دا
ده انجام ده ام دکارن وها ببیجن ام دکارن چه درسه ده جویتک چونه وان سرهلدانان هم ببین ریخستنک آن پارتیه کردستان آخا کردستان آوانه به گر به ناوا کردان دا سیاسی نخبته زیده شانس جیانا و تونه مخابن و یکی ده دیروکا کردستان و جهان دا گلکن ریخستنک در آوا ببجی دبه که ده داویه دا بچه ناوا گل خواه و ده سر آخا خواه ولات خواه دا بریخستن ببه وکی دن و محکوم وندابونه و دروی ولات خواه ببه جبر که وکی که ام دبینن پشت که جمعیت تعالی کردستان هات گرتن ده قاده دموکراتیک و جه تکوشین نما و خبات خواه جله استانبول درباز کردستان کرن آنجی پشکری دان خباتن لکردستان کمیته سرخبونا کردستان به دمک کندا سرانسر کردستان هات آماده کرن هات ارگانیزه کرن او بشوچو او امکانه هر دم کردستان هیا دوی رخصن کردستان گل کردستان جوان کردستان دوی بزانن رخصن لسر آخا خواه پر گرینگه ایرو همو رخصن کردان این کل اوروپا یانجی ولات دین تن ارگانیزه کرن و هاتنا مارجینازی کرن و هیدی خلاص دبن جبر کو تکلیه وان کردان تکلیه وان جوانان تکلیه وان ولات وان تنه سدمن کو کمیته سرخبونا کردستان لسر و نکتن چه بون هم نزدیکی هم نزوانجی بکن ببورن دو وقتی ده خدا تدبیر نگرتن تفگر آزادی پشتکی خالد بگ یوسف زیا و حواله و هاتن گرتن و ادام کرن سرهلدان عالیه لشکری و ما بسری بیسا هم بزن و جبر که بویرن بیتول شباب زو دست بکر و سرهلدان درکت حوله و ریادارن دولت تدبیر گرتن هن ال اون کاستین بر سوزا سرهلدان دابون سوز خواه نانیجه بیسا او سرهلدان دستپیک دا باش بو ل شوازه که تکوشین کل دیجی ارتشان نظامی شر گریلای بکه پیشگیری بده سرهلدان نهات بشراندن و براستی تنه بوشی خاین کرد امج بو کولونیالیستن ترک را هوکاری کرن دربه که مزن تکوشینا سرخبونا کردستان انگاد ساب کرن نهاجی دیکن پیشگیری کرد جدر و تنه بو چاوا گوتنه که کرد هبو هنگاجی جبلی چی آیان تو دوستن کردان تنه بو دیگل که و گل کرد جه شکتنه بره درس ود گره هناج هنجی که جه باوریا یا تاکتیکن درون دجمنه خواهین بره هنه که تکچونه وانجی فاکتوره که گرینگه یکشی صدمن هری مازن تکچونه جه هبونا نه یکیتیا کردانو جبر و صدم هیمبون جه پاشاروژه دا لباوریا جبیرنکه زدتر بر به پشاروژه بمشن یک جوان کارن سرکه و گلی کرد ببین بله تماشاوان هجا و برنامه من سر جمعیت تعالی کردستان و لور قدیم از دمه که نزدیک تا برنامه که و دید ساجوارا و پیشکش بکن زور سپاسی بو گوهداریا و بناو خوشی دا ببینن و بخاطره و